Hamren constituency arlo a polling station tinte ingsamjin pensi kilik padopon. Lakhaner kep Hamren constituency arlo pinivosik ni pioneer kep anin kidopon emisi kilik kapadopon along tin a polling station tak kilik ingsamjin pensi padopon long posi angtong ingtikat harpen perang ket hengno tamte paklang pon. Pini emisi kilik padopon pe aprang mate ni pai trok siar ni Ajwa por BJP klembang pu atum adon tin abang pu apan tangkap haro pho paron damlo sitame lahai ke voters atum si vote ke jok along ke amena ake mang pensi vote jok dun lo lapen pini kilik along sitame ingsamjin pensi ke bado pon long lake ke japon abang pu atum ke mesen ajok lo pusik khan pon lason se angtong tikathar ben puthor jong pon tu bitungreng thama arlo sitame Kejapon abang pu kemesen kavedet ajok si tomon langno jap nang kok loputa lamthi jai pon Hamren pen bidara mingneng report Kabedeli News. Dak Hamren a constituency nongta to we hedang nake atum kai kita last night along bang atum aro pop edon ban kali data inut pensi paro pop ya dun kero la sida so pitha ka bangke non bitung alo tame isi envelope do mati envelope along se thap teme si gidam na pendak Hamren along tame envelope long thake thap bangga daka biuta besi tame paro pop si inut pensi dake romno la sida ka bangke langdam elo pulutang te free and fair election dake kali dalo dak observer tum dolo la pen dak election commission tum kwan ma tum aria ke ngahong ke nai hedi tum ta serial lo mati di kopi ma ke nai sone serial lo sutame la tum dak hang ta aralo tang thak ta la tum lang lo ni lidam long hang phata dak nomination paper ke jong ta pidu chok office me kai lablo ke pher ke hap ke theng ke chok ta tham pido areng ke so tum handa dak disi theng par jablun ta vilo lai hui paklang thayan ta thang action ta NA la sidak non mo sing ti mung hok dak paro popo ke rom te ma sita lili hin pen non bangke DC tung ku pine sai ji tang ho SP tung pine dak kiri tar de pen ku pine sai tang ho ku bangke asap ta ning ke theke abi wo phit ta me si ning ke bang la no aro popo suri sire rom sita me rara tung bangke mo sing ti mung phan bangke aning ke dok de pam ni la so si tung sini la sidak kasik sak barat ku bangke ni teglong le hai waktu kita dak malong bang ada pang episode itu misi kem si kem ruisi boha pan si kem jodoh asosa asal bang itu dak si ya bilong lah along apa si kem senang kong asal teglong lo lapen asap so tomon ke henu he dak pen ini ku tulom campaign tame aku ki anpar kan bang ino deh ko senang ngat kan do asal Hamren lo asap so tomon do he tame bicumen bang baru pulang te ansari kali do lapen nan part me dak isi polling station lo bangke ballot box bang ta patu joi go bang ali hela si secret hela si stand te thangda madi miti la da si ku beng che amasi chuni de tekang lo so ballot box bangke rala ting si jok ni hela ko na si theng mala bangke patu joi ko hela helo da bangke Hamren long bang la so tumon bang nan jabji lapen isi pinpu lo pulutang te Hamren long la so tumon ke jabji Sibong singsi atau mungkin jadi di bangke ni lima sating ke ratu ciki mesen laten ke Japon tu mesen osi dah ke bangke ingsamjin atau mah cuci kartu long tada ke office sibung parai paru dulu. Tapi itu berat tanpa cetong lo singsi pecah tan lo. Sini mesen lo dikong lo. Lira menghang tajong si alang kita mat hapen. Dak mesen meat bepuning mat hapen alang kita. Kalau kacik cok jebong ani pen alang bang put pen si put berat pan hang et si singki cetan ton lagi meat ni kunci lagi. Kita me dah ke bangke alang lige ken ke dalam. Pulau tang te tuliram rong hang hello. Bitung long tarve ke thor arong ke lasi atida produk lo ke claim lahai hui ke claim ang pampang rom pet pensi ke hai kuna ko lasi bitung long ke jong siri pola ve pulutang te jadi tu mahin tena bangke make ahok pet akang sai kali ahok pet rap tu maka chung bai kali pusi jadi tu AP association hin tena ke la som si mathara ko kan pe sarnang lila nal kum Hamren ho mosti long bang akai mol sing ti mungalang li ki hai je phan alang li par hospen haru pho tangka kero na putha nang lihin men ko anar di piji lepen nang li kwan sila